play พี่บ้าหรอพี่เป็นสบายพี่จะไปยึดขมิ้นKanyutrap Youth Council Nongthymmai Circle mentaka miet ka arfway tarik ujulai hakapor prashiteng hapo ka jingalam usamla enlang sawian President ka HYC Nongthymmai Circle klayo banbat yaki Nongtray Barjylla kumba shipongut ki badang tmu banlet tray hakaway ka jaka ki badang pentray ka badon hakatha nongra kaseng hakajing tokit yakini ki Barjylla kilalap bakim don yaki kot kisla ki babyang bat kumta ki dekhot kaseng kila penpai biang no yakini ki Barjylla sha Assam kaseng kala Maham Tyngeh ru yaki contractor baju pentre yaki kam haki construction site bakim day ban shim kabu ban wan yalam yaki Nongthymmai Barjylla Mynmiet Myniong bat la dadang lap kaseng kan le da ka Tyngeh ka HYC Nongthymmai Circle ka kenturu yaki wei kishnat trekam jong kaseng bakin long ki bapet ngor hakarung kami jong ki Nongthymmai Barjylla khamtam hagi por Mynmiet Myniong yang HYC Nongthymmai Circle kaba ni Mynmiet itu dan ada ni nak buat solat di dalam ya si pengut Barjylla juga dangwan buat Barjylla diberi dan semua bercerai atau ini kijaka kemudian hektar nongla agak jin toket nak liang keseng di dalam begini di Barjylla kemudian kini kukat kisah tiba biang berpisah ba di long kebebet dan menteri tak kami apa jalan kalian kamtam ko work permit bang kili nak den emi ko work permit kili Barjylla kila ong ba kim sim la den kata ko work permit ndrei den tang kata ka adhar ba kum kasang ni mla ba deng delele nilai toket ru halor ki menu bonon rai kini di Nongthymmai liyo jintep wala den wei kontraktor u ba keteng kamisus areng balawan rai kini ki Barjylla dan istrai hati construction site dan juku mana kalian sang mardori kita ke Mynmiet bila phano ikni ki Barjylla ikni phano space ko Barjylla diberi Assam na Barjylla ka batuan mana kalian sang di Maham Tyngeh ya baru ki kontraktor ki petrai ya ki construction site apa katanya Nongthymmai ba gembet dan lele berundra ya ki Nongthymmai Barjylla kam dan kat slide ko kan kalau dah dekat yang sang tidak lap nangis kuat kini kontraktor berundra ki Barjylla kasanghi dekat yang kasanghi jangka Nongthymmai Circle nimbat sia boleh tengah persa ya kita di kontraktor bertingkan di kendon jong kaan but di paru ya ke jing semua benyau alawar ka jing syam kabu jong ki kontraktor tiba pentrai ki construction ang ni hapo kadang kathan jong Nongthymmai akaba nilalap bam ta kasngidu kini ki kontraktor tiba pentrai kini construction site bila yailat nang yailat na ke jing sha pek ngor aki do barsenang bertunjuk ki husung malam kini ki kontraktor bila bersangbat bonwanra yakni ki Nongthymmai Barjylla Mynmiet Myniong but nakalian kasanghi yin long ki bayai pek ngor la kadai Mynmiet misni ni watch Tyngeh do but nakalian kasanghi nilai pek ngor course kupor lada dan kum kita bongra ki Nongthymmai Barjylla but nakalian kasanghi ini maila berket ordang ban kin pelong ya kene ka dong kathan jong Nongthymmai ban sata lani ban slide kita ki brio kamtan ki kita ki brio wana Barjylla ban rungkel thap sini po kadong kathan jong Nongthymmai